iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura yung istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Kumusta kayon ken Randy? Awan ka di pati plano yung agkasal? Saan ko nga mo kan kuhana? Awan mat may magpagana. Anya? Mano atawan nyo na agayan ayat? Ada kayo pa lang iti college. Wan, nangala iti 4-year Bachelor of Science in General Agriculture. Dapat din na talaga na trabaho na. Malaksi diti organic farm na. Saan pa nga rin nga mo? Saan may pa'y napagsaritaan tayo tabana, Ami? Awan matnas ka na pagsaritaan nyo. Talatalgad kayo matngagkwadpada na pagsapulan ti pagsasaritaan. Wan, saan ko nga mo? Tawan na dakdakamat na kanya. Anya ti kunam, agabrod ka. Wan tatang, Ay, kasanon nga jay farm mo, ti trabaho. nakasarita ko ni Benjo tatang. Isupel ang timakam mo kabayatan ti kaawan ko. Ay, isua. Napintas ngamin ti offer kanyak ijay Japan. Ijay ti papanam. Wan tatang, duwati rantak, wano rason. Dakkal ti sweldo, kat sigurado adarasa ka makaornong. Duma pa'y aplano iti farm ko. Ay, Naikadwa, Ay, kayat ko amaadal pa'y dagiti kabarwanan at teknolohiya da. Panggap iti agrikultura. Kan adan to aramatek dito amang padoras iti narugya ka farm ko. ay, isua. No, day tati amom, wano nam na amang padro as iti biyag mo. Wan tatang, saan ko akayat apasaran to dagiti agbalin nga anak ko tirigat a pinasar tayo. Ket, no day tati kunam. Wan tatang, Amo ka din ni Ana da ito aplanom. saan pa'y? Planok pa'y lang nga ibagakan ko na. Napatag sa tibagam. Dito'y pa'y igit ti pa'y tinangawisam kanya. Napataga talaga, ani. Okay. Ano dayta? Saan ko akayat nga agregat ti pamilyata? Saan ko akayat apasaran da ti rigat a nagpasaran mi kang tatang? Ita? Planok ti mapan iti Japan. Uray, wano, 3 taon lang. Anya? Napintas ti oportunidad ijay. Dakkal ti offer kanyak ti maysa kadagiti kalawaan a farming company ijay. Anya pa'y laang ti sa pulam dito'y. Natalgam mo ti kasasaad mo? Wen, ngumkurang pa'y. Kan saan lang a kwarta ti gapuna. Anya pa'y. Kaya't ko amaadal dagiti kabarwanan a farm technology da ijay. Nga isunto ti apply ko ditoy. Kunak no may papan iti kasarta tinapatag na ibagam kanyak. Timat gayam niya adayo. Maawatan na ko ma. Para matlang iti bangunan ta a pamilya da itoy. Saan ko nga almanan ti aglaplapusanan na bihag? Basta saan lakat alumangan amangan ti pamilya. Kontento akon. Naibagak nagtan ti gapuna. Saan ko nga amukan ka? Timakdar ka matan. Please, itulod na kon. Kaya't kun taagin na. Kunak nagkita kayo ako ng kinirandi. Ada ka matan. Nagpaitulod akon kankwana, mama. Apay, kunak manwada na patagapagsaritaan nyo. Kasta ti amok. Saan ko anong gustuhan ti saritaan mi? Anya? Kunak no may papanan iti kasarmi ti ibagana. Saan matgayam? O katanya nga rod. Di matgayam, iadayo na. Yadayo. Anya di kahit mo asawan. Nagsina kayo? Saan, mama? Mapan ka no ijay Japan. Anya? Wan, mama. Saan ko akayat? Amay pada ti biyag ko kada kayo, mama. Ha?
Saan ko akayat nga umadayo ni Randy, mama? Taamang ano din ang sublihan. Ni, apay kumadi nakasublian. Kasanon, no makasarak ijay pangisukatan na kanya. Nadayumat nga tanga aramidin na ken kadayta. Tanabayag kayot nga gayan aya. Basta, yak kayat nga umadayo, mama. No ipilit na. Nasaysaya at panagsina kami. Anya, di ad-ad ka na mapukaw mo. Agtalag ka kumakankwan, anak ko. Saan ko nga amo, mama? Basta day tati pangadang ko. No ipilit na ti umadayo. Agwin naswas kami laan nga. Kahit pinalubusan na ka ni Ana. Saan natutor ti saritaan mi, tatang? Ta inyawis namat ng ti panagawid mi. Ay, kayat asawan dayta. Saan na kayat? Siguro tinamnaman na nga mi napagsaritaan mi. Kati panangibagakon ngagkasar kami. Ay, kasta ka day. Iso anakigto ti di imbagak ama panak iti Japan. Kahit anya nga ron ti planom ita. Kaya't naman wano saan, tatang. Ituloy ko ti mapan. Manmano da ituin nga oportunidad adumtang. Randay. Ado dagiti aggusto mapan. Ng marigatan da. Idinto asyak. Kat mismo ati kumpanya ti mga ala kanyak. Kaya't mo asawan, isukat mo ti pakaset ng ti pusom iti arapaap mo. Sana kasta, tatang. Taparamat lang kada kami kan ana da ito yung aramida. Randay. Para iti bangunan mi. Wano buklan mi a pamilya, tatang. Oh, anya nga ro ti plano? Palubusan? Saan? Anya? Ngam para iti bangunan niyo ang pamilya, ako nana. Saan ko akasapulan ti aglaplapusanan a biyag? Uray gagang hilaan. Basta saan nga umadayo. Anya yan? Ta saan ko akayat ti may padaken mama at tinalikudan day di papa. Ngam, awan pa'y mat anak yo. Uray pa'y. Sa bali ti sitwasyon edi, tako na mamasikugan ni mamam, idiin kadang dadi papam ti umadayo. Isumat laan day ta. Agro urayak to iti awan. Iti day ta nga ibagbagam. Nakurang ti panagtalak may ti kayan ayat mo. Nakasingsingpat ni Randy. Awan pulos bisyo na. Agtugaw ka Randy tayabak ni Ana. Agyaman ak, mama. Ay mabiit man lang. Pudno ka di apanggap mo ti mapan iti sabali a pagilyat. Wan, mama. Adda mga ala kanyak iti Japan. Naskan ka di nga ramidam dayta. Kaya't ko anay ti panakaisagana. Tibuklan mi a pamilya kan ana, mama. Kasa noon, no bayat ti kaawan mo ijay kat maibaw ing ni Ana ti imatang na iti sabali. Saan to ang mapasamak dayta, mama? Gapo tayo ayatak ni Ana. No aramidik man dayto kat para matlaan kada kami. Sige, mabit lang tayabak. Imayak, takayat ka kasarita. No anya ti pangadeng mo. Palubusan na ka di. Apay anas ka nga umadayo ka. Awan mo tan sa pulang pa'y. Kwarta lang ti rason nga umadayo ka. Dakkel ti offer da kanyak. Saan ko ang mabirukan dayta iti naunday a panawan. Ken kayat ko ang maadal dagiti kabarwanan at teknology da ijay. May papan iti agrikultura. Kat, isukat mo dayta iti ayan ayat ta. Ti ayan ayat ta, ti gapuna nga aramidak daytoy ana. Para iti bangunan, wano buklan ta a pamilya. Damagag kan ka. Talaga ka di ngay ayatan nak. Ana, awan umasping iti panagayat ko kan ka. Amom dayta, saan mo ka di payanarik na? No ibagak asaan ka amapan. Patganak ka di. Anya, Mabuti nga Randy. Saan ko akayat? Amapukaw ka itibiyag ko. ikari, sa anak ang mapukaw kan ka. Kidawag ko matinaan anay a panagtalak mo kanya. Kanya nga ro tinaybagam kan ko na. Imbagak.
Ano'y ayatin na. Saan nakapanawan? Akayat na asawan. Saan ko apalubusan, mama? Ana, iha. Adakan ko, ana. No patuluyan na ti panggap na wino saan. Nagkarimot kan ka. Anya ko matiparikot dita. Tinapudno nga ayat. Kibin na, ti panagtalag. Saan ko nga mo, mama? Mabuti nga. Ano umadayo ni Randy? At saan ton nga agsublikan niya? Mamatiyak iti kinapudno na, ken ka iha. Saan tayo amay bagaday ta, mama? Tadalat tadag iti sulisong. Ulitak iha. Ipaay mo kumaken kwa na, ti panagtalag. Nga oray saan nakapalubosan, mapan ka? Wan tatang, Kay kasanon nga no, agsakit tinakam na ka. awan mabalin ko. No kasta ti aramidan na. Kaya't naasawan, nakurang ti panagtalak na kanyak. Nakurang mo't ti panagayat na kanyak. Tatila ang bukod na arik na tinapatagkan kwa na. Randay. Ngam ipakitak tatang, abid dot ti atap, kan pagbutbut ngan na. Ala. Adakin ka day ta anak ko. Makitak mo't kit day tinapintas apanggap mo. Wan tatang, kan para mo't lang kada kami daytoy. Ngam apay adi na maawatan. Nuadda kumapan nakabalin na. Saan ko akayat nga dasan apag kinaawatan lagi tidwa, kabsat mulong. Uray siya ka. Tanabayagan nga agayan ayat da. Nagbalintamot na nasingad. Tatang payan ti awag ni anak kanyak. Kan mamamot ti awag ni Randy kanyak. No, may papan iti ipapanaw ni Randy. Panagkunakit. Awan mo't makita kadakes na. No di ket kayat na nga isagana na saya at ti banghunen da pamilyada. Iti idadateng ti hosto akan ito. No siyak, awan duadwa kini Randy. Ngam ti anak ko ti tiyak maawatan. Iti sa bali abangir, maawatak matkit din ni Ana. Amken na ang makabirok ni Randy, iti pangisukatan na kinkwana. Dayta nga rod, amken na maulit ti mapasamak kada kami, iti dayti ni Kanor nga ama ni Ana. Maawatak ti kayat mo asawan. Ta saan alimod kanyak ti nagbanagan ti relasyon niya. Ang nagsabali, nagduma ti sitwasyon ita. Kabsat mulong. Ide, addan na itukit ni Kanor abyagken ka. Idin tuta panagkunak, awan paimot ken Ana. Kabsat. Kaya't nasawen, awan rumbe nga pagamkan na. Awan mo't ikamat na no bilang ta makaaramid ti anak ko iti saan arumbag iti ayan-ayat da. Oh. Ay, pudno mo't kit di dayta. Tila ang kidawag ita. Tinaan-anay apa nagtalag ko mani Ana ken Randay. Isa, no bilang tapatuloyin lata ni Randy ti panggap na, awan dakes na. Tadi ta masubok yo titunggal maysa, no kasanot kinapudno yo. Anya? Di ta masubok, no napudno kadagiti Karina, asikalaan kay ayaten na. Kasanon no saan? Hindi siyang tagladingit. Agladingit? Wan, Imbes nagladingit ka, agragsak kakit di ah. maragsa ka na. Tanapukaw tay ayata. Maragsakan ka, tama amwam tipudno a kinatao na. Asaan kayam ang mapagtalkan no bilang laeng? Ami, Nasaysaya at amaamam ti ugali na sakbay, ngagkalaysa kayo. Tano maamam ti ugali na kalpasan na nakapagkasar kayo. Oh, nasaksakit ton ti amin. saan ko nga mo? Ngam adadanan ko. Iti panagriknag, kat no pumana. Saan to nga agsublikan niya? Tanakabiro ka niti sa bali. Tila ang makunak, panagtalag ti tunggal may sakada kayo tinasket. Sorry. Ngam, saan ko nga yung pakadaking katipapan ko? Sa anak mo na nagpakita.
Tasaan ko akayat ang makita ti panagsangit mo. Kunak no'y ayatin ta. Saan gaya? Ubaw kaya, di ka rin. Maawatan nak ko, ma. Ulitak ti agkarikan ka. Sika, kat sikan tulaang ti inak ayatan. Sige, tangay saan ka na igawid. Inaramid mo lang tadi kay kayat mo. Kastoy, tima ko na. Ana, Waswasa kong ti relasyon ta. aan niya? Napatpatagayap ti arapaab mo, ngamsiyak. Sana pod no dayta. Inaramid ko daytoy para iti ayan ayat ta. Saan ko apat yan dayta? Napatpatagkit iti arapaab mo, ngamsiyak. Sige, bye. Initap na. Ay. Apay at di nak maawatan ni Ana. Anya, gapulangi ti di na pa nagpakada. Winaswas mo ti relasyon nyo, iya. Anya kumapay, mama. Linaptak lang arutan. Intuloy na nata. Ay, di rumbang inaramid mo ti kasta iha. Rumbang ko maamaawatam kan inik kami ti gundaway. Total kat dayjay nga inaramid na kat agpait tumatlang kada kayo adwa. Kasanon no saan? Saan ko akayat ama ulit kanyak tinapasamak ka na kayo? At inalikudan ti ama, mama. Saan nga agpada tigasat ti may sa tao? Saan ko nga mo, mama? Adama ko. Kan may sa, awan matikamat mo no bilang, saan ka di? Malaksid no adda. Awan, mama. Awan matgayam. Anya nga rin ti padbutnam. No bilang tadi ng tungpalan dagiti karina. Anya nga rin. Saan mo nabasol? Titamutan ang mapanagnakam no anya ti klase na alalaki. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nakigtutak laeng ngayon, idi ibaga nang agpamanilan, ta flight na gaya may. Awan mabalin tayo. Talaga nga awan makaigawid kan ko na. Pinagbagak met, agam saan ko nga amo, nga intuloy na lata nga inasikaso dagiti kasapulan na. Uy, agtalakak matkit di kinirandi. Ewan, agtalik tayo kuma. Tauray siya nagkarikanyak. Ket awan kano tirumbang apagdanagak iti relasyon da ken ana. Mala, sapay la kumakabsat mulong. Ngam ti pagdanagak itakat. Winaswas kanon ni ana ti relasyon da. Anya, asus, kasano day tangay? Ay saan ko akanunungan day ta pangadeng ti anak ko. Ngam sapay la kuma, tatibunga lang ti sakit tinakam na iti saan na panagpakada ni Randy. Daawak ko kat ni Mat Randy. Anyang tatipakan? Hello, Randy? Hello, Ami. Kadam ka din ni Ana ita. Saan na sungsungpatan ti awag ko? Saan? Saan kami nagkuyog kita? Anya? Hindi lang malaman nakasaritak. Anya, kumusta kan? Ada akong dito yung airport. Awagat ni Ana itay. Sakbaya sumurakat ko may ti DFA. Kasta ka di? Sige. Talaga di nakayat nakasarita. Umawag at tulatan kan ka. Babanti messenger. Nung makadanon ako ni Japan. Sige. Aganad ka kuma, Randy. Agyaman hag. Ken saan mo kumabaybayan ni Ana? Amo ka na sakit tinakam na. Gapu iti yadayok. Ngamsapay lang kuma. Tamawatan ng tumatlaan ti amin. Sige nga, Rodan. Bye. Bye. Ay, anya nga tati mapasama iti relasyon da. Nang ro nagat imbaga ni Ana o naswas ng ti relasyon da.
Agyaman na nakita ka matlaang ana. Imawag ni Randy, sakbay ti flight na. Bipiang ko. Ay, kuma, intulod mo mati di airport. Wano, uri iti terminal ti bus laang kuma ang nagpa-Manila. Panggapwak pa ilaan. Awan magpatag na kanya. Anya? Edi impakaam mo na kanyak data. Ora mismo, pinutod kunti amin kada kami. Patsyak ka na pudno kan ka ni Randy. Saan mo lang kami na maawatan ti plano na? Paramat lang kada kayo, ito nag-asawa kayo. Saan ko akayat ti mangnamnama iti awan? Anya? Pangat na ka na. Apod no ti inkarkarina. Makitan to no sumangpad. Bidot ti tangay naramid mo. Nakiwin naswas kamatan. Oh, kuma, saan ngay naramid ti Kastyay? Imbis na nasaya tirik na ngay madayo? Kan, adda ka kuma nga inspirasyon na? Kastyay kit din tinaramid mo. Pinabalonam kit din iti sakit tinakam. Di nakman bagbagan iti kasta ami. No kayat mo, ibagam kan kuana, asi kalaangan ti ayatan na. Anya? Saan ka nga ta nagbidot iti naramid mo, ana? Ni, siyak pa iti babalawon nyo, ama. Siyak ti anak yo, saan anirandi? Wan, nga miinikam ko maiti gundaway jet tao amang ipakita iti kinapudno dagiti Karina. Saan ko akayat ti mangnamnama kan aguray iti awan, mama? Saan ko maati napasamak kanya? Kan nagbalin abiyag ta ti agbalin nga alalya kanyam, anak ko. Mama, Sa bali ti sitwasyon ko kan ka. uray pa'y. Napanagnakak, anapat patag ti bukod ng arapaap ngam siya. Panagkunak kat nagbidot ka. Taimbaga na kanyak tiga puna no apay nga umadayo. Kat mamatiyak iti dayjay. Da kayo, ngam siya kat saan? Iha, iti relasyon, kasapulan ti panagtalag. Tati panagtalag kat kakibkibin na ti ayat. Kasano ako nam ngay ayatem, no awan mo talag mo ken kuana. Mama, Kas makitkitak ita iha, sikat ti agparparang anak kurang ti panagtalag na, kan panagayat na kenran. Kunak pa saan ka asumurek ita, ana? apay kumasaan. Awan matkit di. No ko na ama ipagtara nag-itiya adayo ni Randy. Nagbidot ka. Anya? Manipod ita. Rugya akong alipatan tawan matsirsirbi na. Kan saan ka mangnamnama pa'y ngang subli? Di tati pang babalawakan ka. Kunam ngay ayatem, ngam nakurang mati panagtalik mo kan kuana. Kaya't asawan di ta, sikati nagkurang. Sikati kurang ti panagayat na. Aniya? Siyak pa'y ti babalawom ita. Lading ita ka na. No may bagak ti kastoy. Napati ka kanya kas gayam. Kastamat ki ni Randy. Sa anak anaragsak iti kunam a panangisinam kan kuana. Anya nga ron ti kayat mo. Maragsakan itiya adayo na. Rumbang laan ta para iti masakbayan nyo tiga puna. Para iti buklan nyo a pamilya. Apaya di bumawatan dayta. Aniya? Agyaman kakit di. Tadatras ta plano na. Saan nakas ka dagiti dadtuma ang mga asawa dalatan nga oray kusing awan mo't urnong da no labsan ti agsarita. Sankit di mapnag ah. Di makal ni Randy itinakurapay a pamilya. Nga mo kas kasano insakad ni tatang na ti panagadal na. Kastamat ni mamang. Dinalikodan ni papa. Kat nagmaymay sanang isakad iti biyagyo. Ngam na yung baglangan. Tanalasatan namot dagiti panubok. Kat aramid ti lalaki nga awan bain dayta. Isuan nakurang ti panagtalag ko kadali ti lalaki. Hay, no kastamat laeng. Apay nga rod anaki ayan ayat ka ni Randy. Awan at makita amadi ti relasyon niya. San ka di? Awan taadaak dito eh. Ngam ita taadan iti adayo. Awanan mang banbantay kenkwana. Maaramid nang ti kayat na. Dahita ti kurang ken ka. Awan pa nagtalik mo iti kayan ayat mo. Kat no saan nyo amornos ti may papankada kayo, si kamat lang ti makagapo. Ta-advance launay ti madi a panunot mo. Agyaman nagtanakontak ka, Ami. Talaga adisong batan ni Ana ti video call ko. Kasta ka di? Iso asi ka tinawagak.
Ket sa anak ko maamakasingakang ka. Okay lang, kasangsangpot ko dito balay. Huray siyak, adak mo iti apartment ko. Nga intad ti kumpanya. Wow, kasta ka di? Okay, kumusta ka magditan? So far, so good. Naanos dagiti boss ko. Day talang tamakabannog no aktual amapan mi kitaan dagiti mula iti farm. Kamaalam daytan. Wan matket di Narwamak mo titirigat. Amok dayta. Ni Ana, kumusta matan? Ay, saan ko nga mo? Ngam natangkan ti ulo na. Ado, apa magbagakan ko na. Ado, abalakan mi kanimama na. Ngam ipilit na lata, tirason na. Ay, uray ko manusong batan nak. Tapno makapagpalawagak mo't kan ko ana. Saan ko man nga mo iti dadya ang gayam ko? Saradon san ti panunot na. Rason na lata, tirason na. Nakurang ti talak na kanyak. Ang mala. Awan maramidak. No di ti mangawat kan ko ana. Gusto ka? Saan ka kumamaupay? Ada ka mangkit-kita kat ko na. Ngamne, agandad ka magdita. Wan. O sige. Agyaman na kiti oras mo Amok anabannog ka. Bye. Bye. Ay ayatak unay ni Ana. Ngam apay anak kurang ti panagtalak na kanyak. Apay nga ipada na kiti sa bali. Ti inaramid ti ama na ken mami na. Saan ko ama aramid? Tagmay-may sa dito'y pusok ni Ana. Iso ada kayo tinawagak, mama. Agyaman na grandi iho. Kumusta kayon? Nasaya at matlanta. Si kakit diti kumusta at dita? Di trabaho. Kasi ti apo, nasaya at mat. Nasaya at dagiti boss ko. Nasaya at nga rod no kasta. Tanarigat ti makatumpong iti nasaya at nga. Nagrunano iti sa bali ang pagilyan. Isot ko nada. Ang nasaya at damat, mama. Kan adamat ti aldaw nga agsursurak anaimbag kadagiti pagsasauda. Kasta ka di. Imbis ko maadita ti pagadalak nga muna sakbay nga umayak kunada iti in-interview dak ket dito yakon nga agadal iti pagsasauda. Tinapatag ket makaumaya kon. Talaga kayat da ka. Nasaya at ti records mo. Wan mama. Ket kasi ti apo. Makunamat ket din 50 to 70% ang makasawa ko iti pagsasauda dito Mayatan no kasta. Kasapulan ngamin mama. Adda ngamin dagiti hapon ati pulos makaawat iti English. Ay pudno da ita iyo. Iso anas kan nga amok ti agsaw iti pagsasauda. Ay nasaya. Ket kumusta mat ni Ana mama? Nasaya at bad. Kanayon ko ang pagbagaan. Kat saan ka ngagdanag? Pasugnod na lang dayjay kan ka. Mama. San ka ngagdanag kunak manen, tasyak ti makaamuken kwa na. Agyaman ak mama. Alang arod, baliwak tumanan ti umawag. Wan, at awagam lata. Ka-video call mo. Padasag tumanan, barang nosong batan nak mama. Sige, bye. Bye. Naimbaglangan tad ti mama ni Ana. Amok nga agkulpan tumatla ang tiloksaw ni Ana kanyak. Iso nga ipakita klata. Ngawan nagbaliw kanya. Apay namin, apilitan da ka makisarita kan kuana. Iha, si kamit lang tagar-aramid itiga po na amapukaw mo ni Randy. Anya? Awan mo't dakas nga naramid dakin ka. Tilaang mo't panangipilit na nga umadayo. Ngam adda rasoon. Mas isakit yung pay dayjay at tao. Gaputa mo kawan dakas nga naramid na ken ka. Awan gapu na aguraam, iha. Saan ka di adakkelan arason? Ti di na panangipangang kanya? Ngam para kada kayo matlaang ti amin. Saan kon anam namaan dayta? Nalain nga ang kari dagiti lalaki no nakasango ka. Ngam inton nakatalikod ka. Awan kan. Saan nga agpapada amin alalaki? Idumam ko man ni Randy ta nakita ken kwa na tinapudno na alalaki. Talaga naala na tirik nayo anya mama. Bilib kayo launa yun kan kwa na.
Nga uri agdadata nga awan patagkukin kwa na. Oh, iha, lukatam ko mati panunot mo. Rason mo latan ti rason mo. Mama, Ngam tilaan makunak. San kanto ko mga agbabawi iti kastangar aramidam. Asikamot laang ti mangidurduron tapno umadayo ken kaniranti. Ay, awan parikot kanyak dayta, anak. Agyaman at nukas tatan. Ken uray iji farm mo, nagagat ni Benjo. Ken uray ni Badong akadwa na amang kitkita kadagiti taraken yaw. Nasayaat nga ron nukas ta. Wen, anak ko, iso asaan mo apakadanagan dagiti napanawam. Agyaman at tatan. Ket sika, kumusta ka metten dita? Kanayo na busy tatan. Ngam, okay lang man. Eke nasayaat Wan tatan. Nasayaat na kiti boss ko. Kasla duang aldaw nga adda kiti field. Ken talong aldaw iti opisina. Ken kagudwa aldaw tumat iti espilaan. Agad-adal ka? Wan tatan. Agad-adala kiti pagsasauda ditoy. Ay, kasta. Sige tatan. Padasag man nga awagan ni Ana. Barang mayato na makisarita kanyan. Apay, saan mo pa'y anak kasarita? Manipot yung mayak dito eh. Saan pa'y tatang? Nilang mamana ti makasarsarita. Ay, kasta ka day. Mala, agan anos ka. No anyaman dagiti madi apam panunutan na maipapanken ka nang runa iti adayom. Ipakitam ken kuha na nagbidto. Wan tatang. O sige nga Rod. Kasta pa'y. Bye. Bye, Randay. Manyalakit di ngaminan ni Ana. Apay adi natalken ti kaayan-ayat na. Ta iti may sa relasyon, panagtalek iti tunggal maysa ti kang runaan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan mo ko mga aramidan ti kasta? Sikamat laang ti masaksaktan iti aramidan. Mama, Sakbay ang nagluwas ni Randy, nakasarita. Imay kat nagpakada kanyak. Saan ko nga amo aday di nga aldaw gaya man ti ipapan na ija Manila, tag-flight iti kabigatan na. Ti amo kat nakapagsarita kayo matlaang, saan gayam? Narik na kan nakita ti kinasinsiridad na. Ta nagarubos ti luana bayat ti panagpakada na. Kan naarakop nakpaay. Mama, Iswasaan mo kuman apatuluyan wenno aramidan ti kunam alipati mon ti kaayan-ayat mo. saan ko akayat ti agururay iti awan, Mama? Anya? Nasaysayaan. No itapay lang. Rugya kun alipaten. Taintundumteng ti aldaw, alinipat na kun. Sa anak to una yan. Wino sa anak to pa yan amasaktan. Saan? Ulitag. Saan mo nga aramidan dayta? Gaputa at dalang asikat ti masaktan. Saan mo kumaakad ngan ti kaayan-ayat mo? Tama nga nagbabawi kanto iti kasta nga aramidam. Talaga gaya mapinudod mo amin na napakakontakan kan ni Randy. Wan, Ultimo messenger kan Facebook. In-block mo gayam? wan. Tap na awan to makita kapag sakitan tinakon ko. Oh my God! Sorry Ngam saan ka amaawatan na talaga, Ana? Kinadga madagos di kayan ayat mo. Ami, Kunam nga amangan na isukat na ka. Nga amangan nalipatin na ka. Ngam si kamot ita di mga aramit iti dayta. aniya? Si kamot ita di mga aramit iti saan na husto. Tiba nag-asaan mo akayat nga ramidin na. Si ka ti mga aramid. Anya tiga po na kas tatir aramidin, friend. Di nakbabalawan. Tar aramidag ti husto. Come on. Anya husto. Saan ko akayat ngagsubang ta, ha? Kaputa may saka anapatay kakayam. Sika ti umad-adayo.
Sakit di nga iso. Kunam alipata mon. Ngawan mo't aramidon di tao. Ay, wan kaya. Ada i-forward ko kan ka a message na. Message para kan ka. Gaputain black mo matan. Saan ang anaskan nga i-forward mo? Tasaan kung tumutla ang abasahan. Anya? Tangay si katika sa sauna babaan iti video call. Da kayo laangan. Susapo niya kakadiana. Anyat mapaspasamakan ka. Napatigdang at patpada kanya kas gayam, tita. Manipod nagkaram ni Randy, aging gay tinagayan ayat da kani Ana, katwak idan. Ami iha, Iso adya kayat ngagbanag iti awan ti amin. kinapudno na sana ngagsarsarday amang bagbagaken ko na. Ay ngem saan ko ang maawatan ti anak ko. May sa ti rason na. Unaan na dagiti pasamak. Katidakas na. Ti ibagbaga na possible nga aramay da ni Randy, apanang lipat kan kwa na. Isumat ti mga aramay dita. Agasam, pinutid na namin pinsan ti pangkontakan kan kwa na ni Randy. Amoyo, kagoranak pa yan. Oh, saan ko nga muna niya ti aramida ko ni ti anak ko. Kasla nakarikap anamin pinsan ti utak na maipapanken Randy. Ay, saan tayo kumaama amang bagbagakan kwa na, tita? Takasi tinakunak. Saan ko kayat ang madadala mamin pinsan ti relasyon da? Agyaman ak iha. Saan ka ngagdanag? Aramidag mo't amin akabaulak amang bagbagakan ko na. Nagpintasan ito'y farm ni Randy, tata. Presko ti angin. Ayun, Berde ti aglawlaw. Makapagin-away ti mata. ay naimbag man ta nakapasyar ka dito yung balay, ami anak. Awan ngamin ti sarek ko iti trabaho tahali dita. Long weekend vacation. Biyernes saging at Domingo nga awan sarek mi. Kasta ka day. Awan tata. Iso na panunot ko man ti mang sarungkar kan mang kumustamat kada kayo dito eh. Ay, kiyaman ak. Ay nasaya atak mag. Kaasi ti apo, awan mo't sa gubanit ko. Ngayon bagadamag dayta. Iso na laeng ta maikawa ak iti kaadan ni Randy iti adayaw. Ay, wan nga rod tata. Talaga makaikawa. San lata kayo? Uray siya. Ay, kasta ka day. Amoy matan. Ti kinasingad mi kada ana. Ay ngam ni Ana, sa bali maten ti pampanunutin na. Idi na minsan nga imawag ni Randy, nalaos ti kinaliday na. Nakita ti panagarubos ti Luana. Tata? Apay mo't akas di ti inaramid ni Ana ken kuana. Ang binalbalakada ti anak ko. Asaan ko maaday ta ti mamagliday ken mangpalupoy ken kuana. Kasta mi ti imbagbagag. Ibagbagak mo ti kastakan ko na tunggal umawag. Siyak ti awagan na. Takas ano? Pinutad mo ta na namin pinsan ni Ana ti pakakontakan na kenkwana. Ay, agyaman anak. Bagbagaam ko man ni Randy, kang runaan ni Ana. Damok, agladingit lakit di iti kastaunay ti anak ko. Taay ayaten na ni Ana. Saan ko aninamnam? Ngaramidan na kanyak ti kasto. Iso adi na mababalaw ami. Wen, at damat bidot na ta impilit na latta ti kayat na. Impilit na latta ti nag-abroad nga already mo palubusan. May sa ti kayat nasawa. Saan na kay ayat? Tamay turon na ti magpanaw kanya. Idinto taam muna. No kasan panagayat ko kenkwana. Mabalin aday ta ti dagkalabidot ni Randy. Imbaga naman kan katirason. Si kamat ngamin. Self-centered kalaunay. Rebeng na apinawadam ko mamat ti panunot mo. Tapno maawatam mat ti panggap na. Saan ko nga mo? Ngam kanya kabiyang. Napatpatag ti arapaap na ngam siya. Tanay turad natin ang panaw kanya. Idito tam muna. Amasaktan ka nagladingitak.
Nakubong namin ta panunot mon kat. Wan, maawatak day tarik nam. Ngam kas itim ibagak manen. At dadakkel arason no apay nga inaramid na dayjay. Para iti masakbayan nyo, intun agasawa kayon. Saan mo basta pimanaw awan ti rason ha? Pimanaw, tapno, maisagana na ti masakbayan nyo. Saan na ka ngayon sina? Uray pay. Nagkari, adinak pulos pagladingitan. Ngam anya dayto nga inaramid na. Napan ti Karina. Ana, Amo na, no kasanot panagayat ko kenkwa na ami. kastalatan ti bagbagam. Apay, anaaramid na kanyak ti kastoy. Amo na ngay ayatek launay. Tagmay may salaang iti puso. Well. Okay. Kastangag pa iso. Ngam, kuma, ipaay mo matkan kwa na tinananay a panagtalag. Tati panagtalag. Day tati kay papanan, tinapudno a panagayat. Saan ka ngagdanag, Randy Iho? Saan ngagpatingga amang bagbagaken ko na? Pasensya kayon, mama. Nung madisturbo kayo, iti kanayon ay yawag ko kada kayo. Awan anyaman na, Randy Iho. Maragsa ka na kit, di ta kanayon awagan. Mailiwa kada kayo, mama. Nang ro na kanana. Ngam apay ginupad na amin ang mabaling ko apang kontakan kan kuana. Si kalako man ti makaawat ken ko na. Ngam saan ka ngagdanag? At tuyak, mabalin naglat nga awagan anyaman nga oras. Agyaman ak, mama. O kate, kumusta ka ditan? No ti trabaho, awan parikot, mama. Tilaan, panaglidliday ko. Kapoy tinapasama kada kami kanana. Di na namin pulos maawatan. Oh, Randy Iho. No payak lunag. At nabasol ko kankwana. Tamo ka din nagpalubusan nung nagpilit aklat ta. Nung adaga po na no apay nga inaramid ko ti kastoy, mama. Kaya't ko lang ang maisagana ti husto. Ti buklan may a pamilya. Maawatak, isuday ta ti kanayon ko nga ipakaawat ken ko na. Kat sapay la kumatadumteng matlang ti aldaw a maawatan na ti amin. Agyaman ako na kada kayo, mama. Da kayo lang ti mang patpatibkar kanya. Kastamat ni Ami. Tilaan makunag, san ka ngagdanag. Aramidag amin na kabailag, amang punas iti panagdwa-dwa iti kaunggan kan panunot ni Ana. Agyaman ak manan, mama. O sige, oras ti panaginanag. Ikarigata nga laan ti turog ko. Agan-anad ka, saan mo abaybayan ti bagim, Iho? Sige, maturog kan. Wan, mama. Bye. Bye, Randy Iho. Oh, nasingpet ni Randy. Awan madilaw ko kan ko, ana. Amo kan mariknag anapod no unay kan ana. Hangam, apay adi maawatan ti anak ko. Ay, agyamanak ta nakapasyar kayo, kabsat. Wine, mailiwak iti kastoy a lugar. Iti kastoy a buya. Makapasalibukag. Isu nga, imbagak kan tumas a driver mi. Kan kastamot ni abi nga umay kami man dito. Ay, agyamanak ata. Adda orasyo nga umaylat na dito, oy. Ay, dito'y matlatan ati ayan ko. Kadwak matkit di dagiti tinalak ni Randy. Ay nagpintas dito eh. Kan nalabsan mi itay dagiti tarakan na. Kan dagiti mulad ah. Oh, nagpipintas. Iso da ito iti kayat ni Randy apadur asen. Iso adwa ti talaga arantana no ape anapan ijayapan. Kayat na ti makaadal. Pati kadagiti kabarwanan at teknolohiya iti agrikultura. Maawatag, kan dayawak launay tiragkat kan napintas a plano na. Ay wen kabsat. Takanayon na nga ibaga kanyak, saan na akayat apasaren ti agbalin a pamilya na. Wano dagiti anak danto ken ana, ti pinasar na arigat me. Dayta ti pangdayawak launay ken kuana. Kan naiduma kadagiti datuma. Pulos nga awan bisyo na. Ay, day tamot ti may sapay ang may pagpanakkel ko kabsat. Awan problema iti anak ko maipapan iti dayta. Disiplinado.
Saan aga po ta anak ko kat sakmatan ti mangidayaw ken kuana? Nagapo kami kadaami ja farm daran di Digalman. Kat nagpintas ti na may andan. Kat naamwak kan kabsat mulong. Adugayam ti plano ni Randy Ijay. Naamwak pa'y a plano na ti mangipatak dar iti balay iti medyo tapaw ja bangkag da. Agdangdungag ka kadi anak. Sawak lakit din nga sao. Saan kan samot adungdungag? Saan ako nga interesado, mama? Dahil ti madiken ka. Tanasaraan ti utak mo may papankin na Randy. Mapan ka ijay ta makitam ti investment ni Randy. Nang ipawit ka nugayam iti inggatang da iti talo apanggana ka na baka. Mabit man lag. Ada ka di sakit mo. Awan, mama. Apay asaan ka ngagtimtimag? Kan saan ka nga simrag iti trabaho? Nangalaak iti bakasyon ko, mama. Anya? Awan ganas ko nagtrabaho. Saan ama punas ti sakit tinakam ko. Awan rumba nga pagsakitan tinakam mo, iha. Kinapudno na, imawag ni Randy kanyak idirabii. Ngam saan ko nga imbagbagakan ka. Makasangsangit bayat ti panagsarita mi. Inaklon na, nagbidot iti panangituloy na iti ipapanaw na. Ngam inlawlawag na kanyak tigapuna. Kat makitak ahus tumot kan napintas ti plano na. Rebeng na kumaamaawatam. Mama. Para kada kayo adua tigapuna. Kang runan ti amin. Punasem kuman ti panagduaduam kenkwana. No addaman nalidem apasamak iti napalabas. Day takat napalabasan. Kan saan nga agpapada ti tao. Talaga lang adakas ti amam. Awan serbina. Pangam nakitak asaan akas jay ni Randy. Ay, andaak dito farm ita, anak. Imawag ni Benjo, aganak kanutay may sa abaka. Kasta ka di tata? Uwen, bambantayan da Benjo. Ay, ungayam, nagpasyar da ami di Kalman. Kadwa na ti mama ni Ana. Naimbag man? Ay, ado, tinagsarsaritaan may. Kandinayaw na launay ti kinapintas ti farm musika. Kaslawan serbi na ti panagsaldat ko tata. Tasaan na ko nakayat ni Ana. Ay, saan? Saan ka ngagdanag? Nagkariti inana nga aramidan na amin ama aramidan na amangornos kada kayaw. Sapay la kuma Ay, mapugpukawan ako ni tinamnama tatan. Ay, saan ka nga agsarita iti kastaran day? Daka may tema kaammo ditoy. Sige tatan. Awagak man ni Ami. Dumamagat kan ko ana may papan kan Ana. Sige nga ron. Agad anad ka dita. Uray na kayo, tata. Kastan. Bye. Bye. Ay, kakaasim at ti anak ko. Kasla makitkitak ti kinaliday na. Katsapay kumata saan aday ta ti pakaalaan na iti sakit na. Tinakaro aliday, alaklak amon na ita. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kaanga ka nagidwa ba kanggal? Nahinasaya at karod no kasta Picture to tayo send ko iti messenger ni insan. Ay, alaman nga rod barok tapno ad-ad ama ay-ay. Ewan ang kal. Ay, mariknak kasla malidlidayan launay. Takasla kimot tong payan. Bunga da ita na, di na panakisarsarita. Iti kaya na it na. Uwen, imbes ko mangami na maawatan kan suportaran ni Ana iti panggap na. Insi na nakit din. Awan mo't da di ababay. Babalawag mo't numaminsa. Nagpintas ti plano ni insan Randy. Uwen nga rod. Ngam no siyak tinsan. Oh, bay amman. Sumapul kit din iti sukat ni Ana. Anya.
No kasta insan, dagiti insend mo a picture ti kayan anak nga orbon ti anak dagiti dua pangganakan? Uwan insan. Ne, nagwawas na iti sakada. Talaga amistiso ti inada. Uray ti amada insan. Nala, aywanan nyo nga rod, anasaya at dayta. Uwan insan. San ka ngagdana? Nukas kasano, mangipatulodak mat iti maigatang katik iti dadakkala kalding. Uwan insan. Nagitay ka di puwer? Adda ngamin planok amang lokat iti kambingan iti highway iti ili tayo insan. Wow, nagmayatan. Iso anas ka na mapado dagiti kalding tayo. Uwan insan. San ka ngagdana? Na kami di mga iwan na nasayat ka na kuwada. O sige insan, ala kastapay. Nalpasan ti break time ko. Agtrabaho akon. Sige nga din. Bye. Bye. Sa dino di ko na mapangawisam kanya kitong Sabado. Basta, sumurot kan tulad ta kanya. Sige bareng may awan sumot lang ti bambanok ti makalawas. Sa maysa, awan mo taramidak. Aglaba laang, okay laang, masapa akong aglaba. Adala ang kayat ko ang makita. Sa dino ngamin, di mo pa'y baga? Basta ko naklangaruda. Ay, sige. Saan ka napilitan? Madaman damagag. Anya tayta? Talaga ka di adi kay pa'y nagsarsarita kan Randy? Manipot sakbay anak flight? Uwan? Anya? Naiturod mo ti kasta kabayag adi nakasarita ti kayan ayat mo? Tapnoan niya pa ilaang. Inaramid na mo't ti kay kayat na. Di aramidag mo't ti kay kayat ko. Anya? Sa dino ti ko na mapapananyo ka na ami. Adala ang mapan may pasyaran, mama. Sige, no sa dino man dayta, aganad kayo kuma. Uwan, mama. Saan na kami apagtanagan? Pakuyog kayo iti driver tayo. Saanin, mama? Syaklat tante mang maneho iti lugan ko. Sigurado ka? Uwan, mama. Adaken ka dayta. Saan ko lang nga kaya't nga dadaga sa mapasamakan ka? Amok mariribukan pa ilaang ti panunot mo. Mariribukan? Anya ko matipakariribuka? Kaya't mo asawan, pulos nga awanan sakit tinaka mo kinirandi. Awanan, mama. Apay nga roda di mo man lang kaya takasarita. Saan na nanas ka? Nasa isayaan ti kastoy, mama. Nawayaak ang mga ramid iti kayat ko. Katkastamat kan kwa na. Tangay inaramid namat ti kayat na. Day, saan ko anam namaan nga umay kayo ana balasang ko? Nagtakal gaya mo ti nagbalbaliwan ti farm ni Randy, tatang. Uncle. Apay abinaliwam ti tatang, asigod nga awag mo kanyak, anak. Talaga ka di nga inwaksi mo na namin pinsaan ti maipapan kada kayo kini Randy. Uncle? Mabali na pasyaran dagiti tarakan niya abaka kan kalding. Nagaduda na. Ay sige, mabit laang taayabak ni Benjaw. Iso ti mangipasyar ka na kayo, tanay. Ay, agsakit-sakit ti tumang ko. Ay, kasta ka di, Uncle. Alagat agin na kayo pa'y nga ron. Ang ugalin sang ti lumakay. Adon ti marik na anasakit iti bagbage. Dadwa ba ka akan anak na? Wow! Madugayam, titarakan nyo dito, Benjong. Awan. Nagpagatang pa ni Randy itinayon nagiti aga nakabaka. Kanagpagatang kano pa iti bura kalding. Ta plano na timang bangon kano iti kambingan na di highway. Aniya? Wow ha! Talaga akayat na padurasan ti organic farm na kan uray ti panggap na pa amang lokat iti restaurant. Matuloy siguron. Wen, kambingan kano. Ket mismo adag iti taraken nanto ti maiserve. Oo, kasem. Dobli ganar, no kasta? Una, saan lang rayta? Dito'y pa hindi paggapuan ti maiserve ngayon na po eh. Organic ken hybrid ti pagay mi dito'y. Wow! Kasla makit-kita kung ti pa nagduras ti biyag ni Randy. Uray da kami. Adamat dakkala parikot. Anyamat day ta? Awan samot sangputan na napangisagutan na iti baligi na. Anya?
Ami, mapantaman iti daya banda. Ha? O sige. Sige Benjo ha. Agpag na kami pay. Nya, namasagidan ka itimbaga ni Benjo? Ganun rin, Uncle. Saan ko nakayat nga matidog ti saritaan, iti uray asino? Nga uray saan ko maarumpen? Isobi malaitak kan inyaw awan ko. Narignak kami na nasaktan di lakay. Sorry lang. No may ramraman da akagura kapo iti inaramit ni Randy. Amom ana, nasyak timang timbang iti amin, sikat yung basbasol ita. Ano niya? Wan, saanan nga umno ter aramidem. Waninsan, kapampanaw da. Kasta ka di? Kumusta? Dinaydayaw ni Ami ti kinapintasan ti farm mo. Ni Ami laan? Wen, san ngagsasaw ni Ana? Ngamusan ko nga mo, no anya tirik na iti naipasagid ko kong kuhana. Oh, anya timbaga? Imbagak na kiti planom, kat dayawon laonay ni Ami. Kat sigurado ka no, ad-ada pa'y adumuras ti biyag mo. Anya timbaga? Imbagak nga awan samar lang sirbi day ta kinaduras mo. Awan mo't pangisagutam. Anya? Iso akil na tanagawis, agpasyar dabay. Amo minsan, ay ayatok ni Ana. Ngam isumat laangan, timangya dayo tirik nana. Ken panagaramid na iti panagin na dayo. Mas dawa ka. Amken na ako nana, ngagbalbaliw ka. Katsan mo nasublian. Asumapul kan iti kasukat na. Ngam isumot ti naglawag, nagbalbaliw. Wan nga rod. Ala, kasta pa insan. Amangan no maibos tilod ko. Baliwan tanto man ng taginawag. Bye. Bye, insan. Kaila lang nagpaiso ti panagsaldat ni insan. Nusan mat nga ipatag ni Ana. Oy, jay gayam tinagapuan niyo. Kung naklakit din no sa dino. Adalang kayat ko aduktalan, mama. Anya tinaduktalam. Nagulbuda ka di kadagiti imbagakken ka nga inaramit ni Randy iti farm na. Kat bunga amin day tat ipapan na ijayan na ita. Alawan, kasta no kasta. Nga masigurado yung kadi. Nga awan to ti sabali ang masarakan na ijay. Kat agbalinak lang abagtit anagururay iti angin. Day tat ibagbagakken ka. Apay, asino ti agar-aramid iti yadayunaken ka? Saan ka di asika? Mama, Anya tinaramid mo? Ginupod mo amin aling tapnong maawagan na ka. Saan ka di nasakit day taparaken ko ana? Kas itinakunak, nakalidliday di nag-video call kami. Kaka si amang tep-tepol iti panagsangit na. Oh, so ano makapanunot nga agsapol iti kasukat mo? Awan sa bali nga akin basol no saan asika. Amo ka na patig kapailaan kan kuana anak ko, taimay dito'y farm. No napatagakan ko na tatan. Apay nga rod adi na kahit nakasarita. Apay adi na isubli. Wano, lokatan dagiti mabalin ko nga umawagan kan kuana. Day tati Jack amo. Ako saran na. Nga amangan no mapirukak dito iti kasukat na. Nga awanan mauray na arandi nga agsubli kan kuana. Kasta mo ti araramidan na, tatang. Ay saan ko nga amaw, no anya ti kayat na ama pasamak. No bilang man, tangay ko na naawin aswas na ti amin kada kami. At akin ko na dahitan tatang. Aramidan na latang ti kayat na. Randay. Na umakmatan iti kastang aramidan na. No makasara kag nga agpaiso dito iti makaawat kanyak. Di nagtupagpabasulan, tatang. Anya ti kayat mo asawan. Adda planom ang mangisukat kan kuanan. Saan ko ang maibaga, tatang? Ngamin ka rin. Isulaan ti babae iti biyag ko. Anak. Ngam tangay isumat lang tinangya dayo iti bagi na kanyak. Amang ano dumtang ti aldaw. Apumod no ti atap na. Asaan ako nga agsuplikan ko na. No aramidam dayta, di pa'y kat iso tinagbaligi. Pimod no ti atap na kat agparang asaan ka ang mapagtalkan. Ngam iso tinagaramid, tatang. Iso tinangya dayo iti bagi na. Saan asya?
Ay, Sige tatang, awagak man ni Ami. Adalang damagag kan pa na. Bye. bye. Ay, ang damot kit di kalintigan di Randy. Podnumit ani ana tinagaramid iti addang tapno agin na dayuda. Kang runaan ti amin. Awan pulos panagtalik na kinkuana. Oh, hello. Naimbag man ta nalagit na may nawagan. Pasensya ka na. Nabayagasan ka anawagan. Tabi siya kiti trabaho. Nang runa iti farm. No problem. Maawatak. Awan mo't kit diti parikot. Nadamag ko, napan kayo kan ana iti farm. Wan? Anya ti reaction na. Ay, jak matukod. Ngam amok. Agpampanunot iti naunag. Ngamin, nakita na ti dakkel na nagbaliwan no narimang ayan ti farm mo. Kasta ka di. Ay, jak mo't maawatan no apay anagawis anapan kami ijay. Ngam imo na anapan kami kini tita. Uwan. Nasa o kanyak natatang kan Benjo. Kat no niya ti rason, wano nang iduron kan ko na anangawis kanyak amapan ijay, jak amo. Uwan Ngam amok. Kayat na amamuan no pudno nga da investment mo ijay. Talagang iso ti plano, Ami. Ngam, napasok yan iti imbaga ti kasinsin mo. Nga niya. Nga awan ka not siya biti amin na panagsalukag kan baligim, taawan mo't pangisagutam. At damat lokloko ni Benjo Pudno mo ti kinunana. Iso nakita, bimsag ni Ana. Ay, saan ko matamaawatan ti gayong mo? Noan niya launay tinakabasulak kan kwa na. Alabay di mo pala pakariribukan ni Ana. Ipakitam kit di Apolos adi ka nagbalbaliw. Kan ipakitam abidot ti atap na ken ka. Ang kasanon, no da masaraka. Oo, nya nga ron. Malas na. Total, isumat tinangya dayo iti bagina kanya. Saan asyak? Agpaiso data. Iso ano kas pangarigan, ta makabero ka kiti makaawat, kan agtalag kanya. Di nagtupapabasulan ni Ana. Awan mat, awan basol mo. Sige nga raw doon, Ami. Agyaman akman na ti oras mo. Kastapay. Keep safe. Ay, kastamat. Sige, bye. Ay, sayang ti ayan ayat dagiti dua. Nagbanag to nga wan na saya at atong palna. Pulos nga wan makunak kini Randy. Amok, napudno launay kini Ana. Ngamjak mo't maawatan ni Ana. Pulos nga wan pa nagtalik na, iti kaayan ayat na.